Srpsko pjevačko društvo Vila okuplja mlade članove. Teodora Dalmacija u Vili je već pola godine. Kaže da je ovaj hor za nju jedno novo i zanimljivo iskustvo. Mogu reći samo sve najbolje, da sam veoma zadovoljna što sam se uvjerila da dođem na audiciju i da mi je ovdje zaista lijepo, da su svi oni pravi drugari u kojoj god situaciji da vam zatrebaju, oni će biti tu i također jako sam zadovoljna radom i mislim da svi koji žele da naprave neki dobar potez u svom životu trebaju da dođu, da se prijave i da pokušaju. Zato svi vi koji ste bili spriječeni da dođete na razgovor sa rukovodstvom Vile u ponedeljak i utorak možete da im se javite i narednih dana. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 065 832 969, a razgovor sa budućim članovima će biti obavljen u prostorijama društva koje se nalaze u ulici Kralja Petra I. Karađorđevića iznad restorana Papa Joe. Sofija Antić iz Srpskog pjevačkog društva Vila kaže da kandidati moraju biti stariji od 13 godina. U nama je najvažnija, da kažem, muzikalnost, s obzirom da se radi o aktivnosti koja je vezana za muziku, tako da ta neka osnovna procjena muzikalnosti, čisto da vidimo koliko novi članovi brzo shvataju, brzo, da kažem, pamte melodiju, i požrtvovanost, dobra volja, ali to sve stekne i kroz rad, kroz dolaske, jednostavno se naučimo na horsko pjevanje, naučimo se na probe, na redovnosti, same te neke vještine se stiču kroz dalji rad. Kako ističe Aljoša Novaković, dirigent hora, mnogi članovi godinama napuštaju hor zbog odlaska na studije. Jedni odlaze, a drugi dolaze. Prijem za nove članove organizuju 2 puta godišnje. Svi ti novi članovi osjetit će prvo šta znači liturgija, to je pod broj 1, i šta znači sama Vila, jer to je jedna velika sretna porodica koja je od izuzetnog značaja u našem gradu Prijedoru, a i šire. Horsko pjevanje u Prijedoru ima dugu tradiciju. Srpsko pjevačko društvo Vila osnovano je davne 1885. godine. Sadašnja generacija članova društva nastavila je tradiciju svojih prethodnika.